Assalomu alaykum tug'anlar. Mana bizni uyda hozir Irkutskdan beri kelgan qo'noqdir. Oshpazlik qilyapti. Qarab qo'ysam joy bo'lsa aka. Salam tuğanlar. Qandaysizlar? Bo'ldi. Daniel uka mehmonga chiqargan ekan. Kelib qoldik. Mehmonga chiqarib siz qo'ya olib, shunday do'stlar. Altayda Paspelixada Altaycamı. Buna ben bir aytты дейсің. Полный мисалға sen hazır büyük barcağız жеті дуандан келіп bir söz çıkarabыз да. Баткен ешқашан өзінің тілін бермейді. Жоқ. Жоқ, Баткен өзінің тілін Ben сұрағын Майке дейді. Олар Айшаға да ешкім. Жоқ, оны айтып көреді, ана мындай Ол өзінің үйінде майлы ошентіп өзі. Бірақ біздің араларда ана күліп отыр. Аме деп қойса да анам қарасыздық алып жақсы. Бұнда жақсы не? Ертеге мыналсам, мен жолы жүрсемші. Бирок бұл брат Баткенше сөйлеп қалушы мүмкін. Бұл брат ұмытып қалды да. Нұрлан, қаяқтасың, мынақа кетіп тұрмысың. Менен барам деп қалды. Немеде Нұрзада мен ортончу аялман кийинки балдызым Баткенге турмушка чыкты. Азыр полностью уже ажырашып кеткенде канча болду? Дагы эле только Баткенче сөйлөйт. Akırınırak söylettim. Ай, қыласың. биз жамандап аткан жокпуз болгон бул баары жок. Отдельно bir неме til çıkaran деп атат. Брат түшүнүш үчүн мен бун тилине аракет кылам. Бул мени түшүндүрүп алыш үчүн бул менин сөзүмө сүйлөйт. Ошондо акыры бир сөз жатам, тили келбеген жериндечи. Ошентен анан ошого кете берди. Манака Ынтымакташып хотя бы ушул жерге келип бөлүнбөш керек да андачы. Енді бөлінейін десең не қарасың өзің қалып кетесің. Саған кепшек болады. Анамна көлді тұтып алғанға түрі келеді. Алан кейін бұл мен мамиле қылсаң, бұлан бірінен қаласыққа жауады. Ашпаш дегенше 10 жыл өтүп кетсе кыз берип не болуп калат. Kız ver. Uduyla biz şuna başı zepet de o da turu. Şunun olup қалады. Барып. Өкпесе, ол өтте бәрі туған лазым да айлаң жоқ та. Айс туғанын шақырады, үйіңде қызмат болса бұл бәрі барыш керек. Мына кече биз Алтайга барсак, Алтайдагы сөөк деп уруу бөлүнүп буларда. Бирок буларда мундуз, кыпчак деп эле булар чоң уруу боюнча эле калып кеткен экен. Бу кичинекей аз 70 миң население экен, горная чисто Алтайсты. А Кыргызстанда мисалга, Кыргызстанда биз барганбызда көпчүлүк ошол Найман, Наркыбелки болуп атып, ошолор да бөлүнүп кеткен да бизде. Булар ошо чоң уруу боюнча бөлүнбөй калыптыр бирок. Ya az болгон үчүн Bizde Altay Kırgız бизде мына мундуздар мына 4 uu болгон пеленче деп туруп эле кийин 4-өнүн дагы балдары деп берип кетти. Карабар булар ошондой да болушулар. Ой siz keçe soyuştunuz. Kaçıram deyip içime Kızlar desep gözüne palanca bin olup geçiyor. O nereye kamap koyuptur da. Men eşitleyen de turam. Bu girip ketti. Soyalmazsın soyam deydi da. Boп turam da girin deydi. Giret. Qo'chqoron deydi turadi. O'shaga ketdi kangta buga mtib turib turadi. Deb bordi qo'chqor budan qochdi. Eshikda men turam da. Javob qochdi dedilar. İçime telefon var men özüm içime saqlab buna öldü dedi. Ana aytdi. Soyalmaysa kadermi? Qo'yib tushadi. Namuslanib bu qo'pchaq men bu o görse cini müte. Жакшы сәл боюп пасыраак экен да. Болбосо бери эле сүзмөк экен. Bayılıp kalktı da bunlar. Başka çıkıyor. Men o'ylagan yaxshi o'ta shu. Sen öyle olunca şu bir vakti çıkarsın. Ben test edeyim. Akırın gitti mi? Az ertesi kızlar geldi. Daha uyuna kanca oyun. Kalkın alın da. Birden yüzü koysa sana. Allah kalasa.
Ana zerikkende çoğultmak lazım. Yüzü suyuşturup başına gerek de. Kasaplar qanday işler? Aynen birden kılıp koysan var. Sonu. Şopkonu albaysızlar. Az jalan haligi qo'lingizdan ish kelganlar kelib oldi da Yakınmışsadan 1 litre kımızda ak gelip dururuz kalı al. Ya Ona gece 6 Kuda kalasa daha bir 10 neme çakırsak şu yerge hakim olmasan bolat gelin. Ben de Trabzon başlandı ha. İstanbul var ya. Sen sırasıyla özün şeylerin oladı. Kesin şeyler gidecekler. Dedim ben. Ha güzel. Bakın bilerim anda hazır. Şopurlar işte kılotatta şopur olğunda jakşı alır. Burada iş yok. Gelin ben ama. Ayım bizim aydıncan. Şöyle ayım milyon. Nerede işte kılıyor. İleride sen bir kaçır bıçak düşe katlattır olmasın da bu yerde çoğu. Ha bu trigam jön gören sana jakın jeri jayışkanı be.